Obwire bwingi police twire negambira abantu okurekeraho kutwara ebiragiro mu ngaro omuzo gurugiriraho abantu bingi okufa batatwirwe mu mbuga z'ebiragiro. Polisi nibajanga omubaro gw'abantu abarikufa mu mbeera nk'egi ni muhango kandi nk'abe ebyokwerinda tibarkwija kushutama obwo abantu barikuhwerekyerera. Polisi baha ekyokureberaho eky'omuzaano gwa rugby ahu Sydney Longodo ow'emyaka 27 ahisirwe abantu omu bicweka bya Namugongo bwanyuma y'okumuteekateekaho kuba omushuma, kandi polisi nibahamya ngu bakwasira abantu 3 abarikuteeberezibwa okweyingira omu kwita oku kandi abandi nibakihigwa bundunuma ahabw'okutwarira amateeka omu ngaro. Era rarely incidents bwe bawamba omuntu ne tutakwata abantu ababadde involved. Eno incident ey'omukyala eri unfortunate nti bamusse, it's unfortunate. Naye ate tubadde tukolanga successes mu kukwata abantu abenyigiramu. Omugambirizi wa polisi Rusoke najanga polisi n'ebitongole by'okwerinda ebindi bagerezeho kwegyesa abavugi ba bodaboda bitu ngu eki nikyetagwa ebitongole ebindi nabyo kucenyigiramu kwongera kutwara ehurira egi omu maisho. Ne industry ya bodaboda ekyalimu ebiraka bingi. Ekisooka ekyetaaga okutereezebwa, bavuga nga bwe baagala, balwana ku masiteegi, bapaakinga buli wamu. So industry ekyabulamu, naye poliisi tujja kuba tukolegana n'ebitongole ebirala kubanga abalinamu omukono mu kubatereeza. Security just tuli Kiwayi, mulimu Ministry ya Works and Transport, mulimu city authorities oba Kampala Capital City Authority, local governments. So fena tulina okutuula wamu ne tutereeza issue y'aba bodaboda bano. Polisi omu district ya Mukono ekozere ekikwekweto kandi ekwasirwe abantu abarikwiba ebyoma by'amashanyarazi kandi abakwasirwe barimu Kyondo Jamiru n'ondiijo takamanyirwe mazina. Don't engage in crime. Avoid. Weetantala ebintu ebisobola okuteeka mu buzibu kubanga eri gye tukutwala oba mu bukomera obwa Fandebeine prisons. It is not a 5-star hotel. Tojja kusaba akatunda. No, shall lock you. It is a bit of a very uncomfortable attraction. So you can avoid all this. So kyetwagala okwogera nti fine, tujja kukwasisa bano abantu amaanyi. Rusoke yarabara abantu okwegendesereza okugura ebintu ebyibirwe kandi ngora akwatwe n'ebyibirwe byona tarikwija kwitirwa risho. Bakuru b'amashomero barabura okwehara okurya sente z'abaana ez'okushitamira ebibuzo bya UNEB. Obwe polisi egumize ngu emirundi mingi polisi eyosire netunga okwetombwita aha bakuru b'amashomero aba okurya empihezi ezirikuba nizishashurwa omu UNEB nukwe kushaba abazaire okugumizamu barikweterera enduru omu polisi n'ekitongole kya UNEB. Setinga emiwendo egiri iligo, especially mu baana abagenda okutuula ebibuuzo. Kino just njagala kyogerako nti of course bwe kibaawo tutuukirire, either otuukirira polisi oba n'otuukirira ebitongole ebirala oba ab'obuyinza abalala. Ku district erina omuntu supervisinga amasomero, ministry weeri, polisi weetuli. Polisi tuli highly involved mu bintu ebikwatagana n'enzirukanya z'amasomero, especially ne mu bibuuzo tulina ba liaison officers. So kyetusaba kyokka otutuukirira. Gashaka Sulaiman Mutebi.